engekho lapha ngazi ukuthi kungonjani kunabantu weapon protection kunabantu angafanele baphinde benziwe ukhathi into kaNgoma ufunda eBhayibheli lapho webaba lokho nibalisa kathide nithi ngabakwaZulu ukuphi nje ngithi mina uphi utila lo tila laba akangivali umdanso lapha umdanso kule weekend lapha ke sikhoma lapha kwaNgoma induna umgelitsha emthethelo amabutho eseminalisha lapha zoqinisekisa ukuthi njengoba sisuke lapha sisuke kahle isilo sahamba sonke safika lapha awubeke nje ezizweni sonkala ukuhamba kanjalo mhlawumbe ke njengamanje yini elindelekile kubo bonke abantu abasezibona ngeke ngisho ukuthi inyama yethu izithiwe sihanjelwe nomthebe kodwa ke lokhu kwesatshiswa ngokuthi asibe bancane hayi ngeke sivume thina ngoba uma ubheka uma kuke kwathamba ibutho ubukhosi obuzongena manje ayi ngeke busimama ingabusa kanjani inkosi ngenali ibutho ngeke lixakisa ngomkhuhlane kufuneka ke liqine ibutho kufuneka ibutho liqine lingathambi ibutho ayikho inkosi engenali ibutho ngoba ngeke kade amakhosi angithwathi ingonyama manje ke ubonile umlando oqophekile izitolo zivalwa zonke kuvalwe ngisho ibhedlela kwaNgoma mhlawumbe nduna umdidiyeli wamabutho engonyama yake yenzeke emlandweni empilweni waba khona into oyibone namhlanje angikaze ngibone nayo le covid angiyazi bese lento kusesatshiswa ngayo kusesatshiswa ngayo covid na uhulumeni esithathela kanjani ayithatha ayithatha hambe nayo yebo manje laba bantu babomgelitsha kunabantu abavelele lapha mina ngomunye wensizwe velele emphakathini njengoba sizosingazi nje sibonile ngibangona izinto kunabantu abavelele lapha abahlala beqhakambisa izulu bekhuluma bekhonkotha njengezinja kodwa sibaboni lapha ngabe kusho ukuthini lokho kulabo abantu abayibiza ngoZulu abasebakhulwini abaseyindaweni ezingamakhulu abavelele emphakathini ofuza ngabe balapha ngoba ibona abantu ofuza ngabe babe yinxusa lesilo ke siphila noma isilo sesikhotheme ukuze sazi ukuthi kusasa lakaZulu limini phakade uthini umdidiyela ngababutho kwamabutho laba bantu abahambe befaka izithombe nje bekude bepeqeza befuna ukulandelwa abantu abaningi kodwa beyizinja nje into ngesikhuluma kakhulu ngamavalo ngesikhuluma kakhulu ngamambuka ayasicindezela bese ngathi makungale bese ngathi makungale basimele sicindezelwa yibo ebuzulwini bethu ngeke sibiyeke futhi siyokufela singamaZulu nje phaqa njoba sekanje ingonyama yethu isishile izokwembatha ozoba khona sizoma siqine kanje ngoba kusi umdidiyelo amabutho futhi ngeke siyeke ukuthi ukuviliyela siviliyelele unomthebe wethu siyobuye siviliyelele bani ngelethu lelizwe ngeke siyeke ukuviliyela unomthebe wethu kufuneka liqine kodwa abafazi lapho ngelethizwe nomba ngelethizwe nomba uyayivumela umkhonto yozenzela kulo othi umkhonto uyozenzela asinandaba nokufa asihlezi ingayi inkani lapha emhlabeni vele sifile kumanje engome Hempe asengome waphela abantu Hempe asengome Hempe asengome waphela abantu Hempe asengome Hempe asengome Hempe asengome Hempe asengome waphela abantu Hempe asengome Hempe
Beyasencome baphela manje. Hey beyasencome. Sakubhonya. Awuthini? Ashowe. Wakijimi boys esangweni osuthu yaphi Wakijimi boys esangweni yaphi Wakijimi boys esangweni osuthu yaphi Wakijimi boys esangweni osuthu yaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Ngizobika awuyaphi wethu awuyaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Mana wethu awuyaphi wethu awuyaphi Sakithi insizwa lena uBhanda eyaziwa kakhulu lapha endubwini kwaNongoma mawukhuluma ngomkhangela insizwa uma kuthiwa belikhona ibhande umfoka Bhanda ngempela afowethu ayikho insizwa phela edumile emhlabeni onke jikelele mawukhuluma ngomkhumbu nje Abantu badukile bedukisa Bawubona batshale ingonyama yabo. Abantu bengaduka yimsakazo kakhulu ngeke batshale ingonyama yabo. Bona futhi bayalinda unazabo ukuthi ithile njengamabuthe ngonyama ekade ihamba nengonyama efanele namanje avulule asingathi ngonyama. Ubusulu ukhombisa ubusulu kufanele babuka njena ukhombisa ukuthi ubumele ubusulu futhi uyimele ingonyama. Utshale kahle ingonyama yami. Futhi nje siwusulu thina cha Isilo ukhalela nje ke insizwa ebedlala umkhangela mfethu njengoba wazi njengoba esithi ibiza nje ngengcwele yenduku bese akekho umuntu obekwazi ukudlala induku nawe kufuneka sifika bayamazi abantu bakwaNongoma bonke bayamazi endaweni eziningi bayamazi uBhanda ukuthi ke induku nje umuntu oyidlala kakhulu kodwa namhlanje into ezizo akhalele iningizimu Afrika khuluma eBhanda buka South Africa yonke Ngithi babethu nami ngiyakhala impela kakhulu esizweni ngiyakhala impela ezinkulu ngithi impela umkhokho ugwazi kwazwakala kubi impela bafowethu siyayikhalela sonke ngiyawukhalela umphakathi ney'nsizwa ngiyayikhalela sonke akukho kuhle futhi manje sezothiwa induswa